Spoštovani gledalci, lep pozdrav in dober dan. Spomladanski del sezone 2019-2020 začenjamo v Kranju, kjer se bosta na prvi tekmi 21. kroga prve lige Telekom Slovenije pomerila Triglav in Rudar iz Velenja. Pavlović, pa sedaj priložnost za protinapad Triglava, iz vrat je šel v pravem trenutku izkušeni Matej Radan, pa sedaj visoka žoga in morda sploh prva prava priložnost. Ali je to sedaj priložnost, takole kot strela z jasnega, še enkrat več, Čeri Magič na koncu. Kuzmanović na prvo vratnico, kdo bo tu najvišji? Tečejo zadnje sekunde tega prvega dela. Čeri Magič, kdo bo tu najvišji? Matej Radan se je odlično znašel. Mertl in na koncu kar nekaj odbitkov in tu je vodstvo tik pred koncem prvega polčasa. Praktično so bili eni in drugi že v slačilnici in zadev je Kumar. Zadovoljni so navijači Triglava v Kranju. Za njih v tem trenutku šteje samo zmaga in tu je Kuzmanović stresel prečko Jalna. Vsaka najmanjša napaka bi lahko bila priložnost za protinapade, torej domačih. Tu je Bećiri in Ćosić. Bećiri strelja, Ja, če ga nismo videli v prvem polčasu, pa je zablestel v drugem in to zadetkom. Berat Bećiri je dosegel prvi zadetek za Triglav in povedal Gorencev vodstvo z 2-0. Sedaj še prosti strel. Gliha je dvignil žogo! Pravega preboja Črnčič na levo stran do Krefla. Krefl ima dovolj prostora in časa. Krefl sedaj mora dobro odigrati. Krefl do Radića. Arko iz vrat. Dovolj močan, pa sedaj priložnost za Petrica. Petric je zadel. Petric je praktično prišel do prvega kontakta žogo in zadev. Tam je matiral obrambo Rudarja 3-0. Gaber Petrič, četrti zadetek v tem prvenstvu. Džoker iz rokava Vlada Šajna in takole ob svojem prvem kontaktu žogo napaka Pavlovića, potem pa dobro preigravanje in Gaber Petrič. Komentar je sledeči: čestitke fantom, čestitke trenerju. Mislim, da smo zasluženo zmagali po prikazani igri in gremo na nadaljnjo tekmo proti Olimpiji. To je še začetek prvenstva. Nasprotnik, direkten konkurent, lahko rečemo. Pričakovali smo večji odpor, ampak smo ga strli v drugem polčasu, tako da žal mi je kolego, želim jim vse najbolj, ampak zaslužena zmaga naših igralcev. U prvom poluvremenu naša sjajna igra. Mislim, nismo dozvolili apsolutno ništa, domaćin je praktički bio bez ideje, ali dobiješ gol u zadnjoj akciji iz kornera, koja se tada ne smije desiti. Kreneš u drugo poluvreme hrabro, imaš prečku, imaš 2 šanse glavom, bla, bla, bla. I na kraju si sam stvoriš problem, jer individualnim greškama, što smo mi danas napravili, to se normalno ne bi trebalo raditi. Ali momci su dali sve, ne možemo ništa sad im zamjeriti. Rezultat je takav kakav je. Imamo još sad u praktički tjedan dana 2 utakmice. Još znači igramo protiv Aluminija i protiv Olimpije. Zašto se ne bi mogli izvući? Možemo.